Yıldızlar biz bilan yaqinroq. O'zbek cho'katdan qoya qirg'izcha qo'y.
И что на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, но чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю. Елдер бір қол чағып, қол ұштап тұрсын, маэстро. Adamı kıyna ettiniz ya Murat. Malades. Çok rahmat. Rahmat. Bu toyga kelgende şol ayallardan kaprizi küç boladı özüçe. Bu ayallar bir günü birinin ayal aytып атат kıyosine SMS'ga жазыптыр telefon menen. Radyodan uqtum, Krastes'te dürü esini жоғалтқыча arak içip jolda jatıp kalgan eken skoriya alıp ketiptir dep turdağı toçka dep koy toçkаны koyup turup siz tınçsız bu dep koy жазып koy tur arkasına. Ayallar bari biz için toylaşat da bari öyle. Şu videoları verip koysunlar ne olup deyim de şu konvertti dağı şu kocayınlar varga mınirge kelgende bir esmer de sekin артына salıp koysunlar. İçinde kança var, ne var bilmeyiz biz. Külü olup var, tapşırıp koyuyoruz bunday. Kelingizler kadırlı konuklar, daha bir suylu konuklarımızdı sözge jetelerden aldım dağı. Onda mesela sözge çıkartılan kadırlı konukları çakırı ola astağına bir jarış жүрgüzeli degen niyetlerimiz var. En akırkı stoldağı jigitler ordumuzlardan jap atırmak tursanızlar azamat başlagan jamaatты kol çoğunu koştuğusunda tosu olalı. Belek, beçke, paket, bala, çaka varına kelebekimizdir, maestro. Bu kelebekке sözge kıyındağı erkekler kıyın болады da. Мысалы, toydan barıp başın oru ertemenden oyğanıp atsam şu janımda turgan altının şu şak 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 de şu buzuk magnitofonda kırşandı açıp kalganda kıyın akelerimiz var eken közünüz urgap açat eken dağı ak süyle dep koyat eken sagızgan kılıpça. Erten ilan barganımızda bizdin kelinçekler dağı oturganda jakşınakay oldu oturat dağı bular şu közü kanday bolsa, oğuzu kanday bolsa şonu buzbay süйлөшөт da toylarga kelgende mаңдайында oturuyorlar. Ем alıp atkanda aytat da şu buzbay öңünü. Hey, araqtan atan ölçe Mazrabeç. Özüңçe biröylөрдү ухаживать etip ketip kalçılan janımda otur de mындай sır berбей süйлөйт anadagычы эл күлсө күлүp. Анда mesela daha bir kadırlar şunday jırgaldan sanalaş barlaş jakşı görgөн adamlar var eken şulardan da jakşı tileklerdi kütüp oturabız. Astыңızдардағы çöy-çöktөрдү bir жаңыртып койсоңуздар, шул биздин конокторго кошулуп алып койсоңуздар. Сөз биздин жакшы көргөн инилерибизде. Кол чаап койгула, кол боштор. Assalamu alaikum konuklar. Jırgal eken, gecesilerin ketek toyum var, sünnet toyum var. Bolsun, ömürleri uzun bolsun, gelecekleri keng bolsun. Kızlarınızın hizmatın, buldarınızın hürmetini görüp yürüyeriniz. Şen bolsanız, şu salamlı süz bolsun eken. Alsız yerlerden gelip oturup, sizlere gelip akabı oturuyoruz. Hoşlarsın bollar.
Var olaylı, var zaman olaylı. Varınlarla ders olur, umutlarını. Yerde netlezik bile onu maksatlara geçet, el cündür sağma desem var. Hiç olaylı. Tırgalık ödеğe şu çelteklerinde olsun. Молодец. Жөнөкөйдө таза сүйлөйсүңөр, алдыңы кетирбей сүйлөйсүңөр, кармалуу яка брат. Майлы, сиздердин дагы сөзүңүздөргө биз дагы жакшы тилектерге кошулабыз. Биз дагы анда эмесе атайын көтөрүп келген билектериңиздерди чоңдой көрүп кабыл кылабыз. Көп болуп кетсе зач беребиз. Кол чаап туралы. Gülmiriam Çaçı'nın 7000'e umdattırladı. Hayra beri joluk salıp oturup bu prическаны buzdular. Özü toyga barganda ayallar şu prическасы jamanday, maşakatlı da. Toyga 6'ga çakırsa 7'ge salonga жазылып koyat. Saat 7'ge. Özü az kelgensip narkı paдружкасын dağı toktatat. 7'de var ola öyle. Sen dağı men janımda turçu. Dep anam ökö keç kalar. Daha bir öz звонить etip koysa anı da koşuyorlar. Ayallar çaçını oңдоткандан кийин эркектер биз каяка барат элек анан күтүп турабыздан арак кабасып бер кабасып сигаретче өзүбүзчө кыйын болуп анан болбойсуңбу деп коебуз өзүбүзчөчү. Тойдун ээси звонить этип атса өзүбүздү айыпка жыгабыз го. Иштен кое бербей атат эле дос балам пустан депчи, о аялым чатагы жок. Досум же пробкада туруп калдым эле, балам пустан деп. Анан келгенде дагы ошол жерде тойдо мисалы Астананы ачып киргенде эле күлүп киришет буларчы. Эмне кеч калдыңыздар аш десе, сени көрсөтөт го мынаны кылганы депчи. Дагы айыпты мойнубузга алабыз бизчи. Дос кичине кеч калып калдык эле иштер менен мени күтүп отурду да мына бечара эртеле кийинип алган экен деп коебуз аны дагычы. Ушундай кылып сүйлөйбүз биз. Келиңиздер кадырлуу коноктор, бүгүнкү биздин тойго жубайлары менен келген бир 3 жуп керек бизге чындай жакшына бир тойго катышып ушул видео тасмага ушул бүгүнкү сүннөт жентек тойго бир жакшына видео тасмага түшүп калайлы, келечекте көрөйлү, балдарым көрсүн, кыздарым көрсүн дегендей бир ниет кылган 3 семья керек. 60 машинеңди дейм да, келинчекти жетелеп чыкчы мына 60га биринчи кол чабып койгула семьясы менен. Бас. Бер жагыраак. Эркектер бер жагыраак келсеңер, сиздерде биринчи суроолор бар да. Мына Бактияр, Алтымыш, Камал ака. Мына аялдарыбызды баарыбыз эле, могул жерде тургандар, жигиттер баары эле аркылуу эркелетет да. Мисалы керкиси жаным, алтыным, бөйрөгүм, балдарымдын апасы деп эркелетип коет да. Сиз Камал ака машиненин запчастары менен эркелетиңизчи жеңемди. Мисалы, менин дегенди акылына кошуп айтасыз. Мисалы, балонум менин депчи. 5 жолу эле, көп эмес. Капотум менин деп койсо. 5 жолу жеңемди. Анда эмесе Камал ака машиненин запчастары менен жеңебизди эркелетип атат. Бир жертеп эле койгулачы мындай шарт кол чапкандын ордуна. Ана Камал ака бир 5 жолу машиненин запчасы менен эркелетип коюңчу. Кандай 5 запчаст таппайсың? Кеттик. Капотум менин. Канча жолу? 5 жолу. 5 жолу. Sen açmakçı. Sideniyen menин, Skorjum menин. Tormuzum menin. Motorum menин. Kol çağıp koyla bana ya. Zorga etti ya. Motorum menин degen jeri jaktı. Buna ötkende bir öne çıksak şu zapçası tapmaya kaldır. Sveçam menin diyoruz ha? Ona ayttıgın bu arka sveç olup kende. Anda mesela buna Bahtiyar Mırza 5 yolu maşinenin zapçası menen kelinçeğini erkeleti da. Motorum benim. Bagajını gelin. Sideniyem benim.
Benim laboyum. Benim zadni vidim. Kolça bakla. Zadni vidim dedi bu. 60 şopurda bu patratat hazır. Anam zadni olsun devirgin adaşıp şeyden. Adam ise 60 mırza kelinçegini maşinenin zapçasları bilen erkelet otat. Men barını aytып koyayım. Mına tegizle. Motorum, вот esigim, kapotum sab бар менен ушундай. Kolça bakla. Общийsi maşina menin degen. Maşina menin. Молодец. Жигиттер жылгыла, кыздар эркегилер. Kızarıp ketiştiği köpten beri erkeleteli koşuydular da. Silerçi nemeni vaxtiyarda tamak menem erkeletesiz. Misali bunday da. Kanday? Atalam menin de. Ha? Menin de. Kayfı işi kılıp. Menin de. Ha? Anda mesela vaxtiyarda kelinçeği tamaktar menen erkelet otar. Aşım benim. Çiçparam benim. Mantım benim. Langmanım benim. Beş parmağım benim. Kolça bağla. Mantım ender жақшылы айтты бірақ. Мына жеңіз еркелет ота тамақтар менен çalını. Kumşuğum benim de. Çakayım benim. Beş parmağım benim. Anda çıkmayana var davul golü. Samsam benim. Çakçağınız sizden, sizin çakçağınız. Молодец. La, 60'lı kelinçeğiz tamaktar menen erkelet otat. Borsoğum benim. Şakarım benim. Navatım benim. Nandım benim. Lahmanım benim. Kolça bağla. 60 borsoq bolgan bolsa. Jama çoğun borsoq bolatkan. 60. Berke ökör sende bir kichine çakandıran iş var. Rahmat kocacaş, молодец. Tek atkan boydan tansan unutupsun da sen. İkinci konkursantımız Bahtiyar. Keleverimiz. Siz Rita olasın. Müthiş. Jimmy Boy! Demine bakarsan da verilip da siz 3 kadar taşlayız. O aha! Deyip duruyor. Şunu tansalap edesin öyle. Öyle bunu topulanı çıkar böylesin. Ne yerdince? Abi buna kıykırıp Jimmy Tonun başında durat da kapı olup ana mesela Rita başladı. Jimmy Boy. Ne yapıyor turganda öyle ayıp koyuyorsun? Jimmy Boy'a verçeyle de koyuyorsunuz. Katı aytınız şimdi. Jimmy Boy. O aha! Maestro, kana mesela gel ortalığa şunu bileyiz. Ya, maalesef oturmuyoruz. हमने जंग में सवारे
Хан боласы азыр. Ошол жерде туруп турам мына хан келет дегенде ханга окшоп келесиз да, ушундай жакшынакай болуп. Ошол жерде туруп турам хан келет дегенде хандай болуп келип отурасыз дагы могу жерге. Шашпай отуруп мындай. Эч кимди хансыз да сиз. Мага хуремди киргизгиле дейсиз. Анан хурем жөнөш. Шыпын. Сиз 85-аялысыз да. Мындай астыга келесиз дагы. Өкүмдарым чакыртыпсыз. Деп туруп колунан 3 жолу өп коесиз. Пешенеңизге тийгизип койсоңуз деле боло берет. Үйдө эч ким жок экен, туруңуз бийлейбиз дейсиз. Экөөңүз бийлейсиңер. Сүйлөштүк а? Хан ким айтат, кол жабыңыз. Хан отурду го. Хуремди чакыргачы берим ага. Siz bu şöyle хан болуңуз. Охо, дагы бир жолу мындай. Өзүң хан бол деп айт. Bize tamашалап коет, хан менен тамашалаш коет. Хуремди бери чакыргачы мага. Өкүмдарым чакырыпсыз. Жаныңан болду я. Колунан 3 жолу. Үйдө эч ким жок экен, туруңуз бийлейди. Канамаса хан турду го бийге. Үйдө эч ким жок да бийлейт да булар. Çok rahmat. Конечно, 80-ayağınız olursa biliriz de. Yer taraza yer sinçi olsun. Kol çapkısı kelgen kol çappayt. Her bir konkursantı aytkanda kol kosalabızdağı bileklerini berip koyabız. Anda bese bizden birinci konkursantımız Koca Jaşka kol çabılar. Sen ne kadar? 59%. Normal. Jimmy'ge kol çapılar. 60 oldu mu? Sultan Süleyman Laşı. 3. Bestağız bilen 60 mır zamanında çaynek binesin var. Koca kulaksan 60 o zaman. Yakal o. Rahmat. Neyle geçecek etkiler bana desin. İşte böyle bilgilendir o. Emitten ele baş yiyip koysun, alsın şol dep. Rahmat. Anda 2. Mestağız menen Jakşınakay olgan ütüp menen Jimesiyle kol çapılar. Rahmat. Конечно, birinci Mestağız menen Sultan Süleyman Selenat kol çaptı kanamıza. Rahmat. Çok rahmat. Aldırgan konkurska çıkan adamlarımızga da rahmat. Aksakal adamlarımız oturat eken. Jakşına yarışlar жүргүзүшкө аракет кылабыз. Анда эмесе бардыгыңыздарды биздин Өмүрбек жигитибиз бийге чакырайын деп турат. Sizler için bir 3-4 şingil tansa. Jakşı bilegenlerge rep menen belek vereriz.
seni oylap azadım oldum. Sen kuramı en rahatsızım oldum. Dosta karındas, yüreğimde bas. Dosta karındas, yüreğimde bas. Öksür etmezsen, gönlün açılmaz. Öksür etmezsen, gönlün açılmaz.
Özbekçe, Kazakça muzikalarni qo'ya bersak bir akamiz keldi dagı. Özüzdüküden qo'ychi, özüzdüküden deb qoldilar. Muzikantimiz adashib Modern Token'ni qo'ya bersa bor ekan-ku deb qo'ydi. Modern Token özüzdük bo'lib qolib turibdi. Kelingizlar qadrli qonaqlar. Qarindoshimizga, Ayday qarindoshimizga qo'l-choq qo'lda qo'shilib turamiz. Maestro keting. Qana bersa o'rtaga chiqib bir biylab qo'ysangiz. Hoppa! Qo'l-choqni sınıf attınız hele, hoca olup ettiniz hazır. Qadrli qonaqlar, bajani baja ko'rganda başı qıtışat, jezdeni baldız ko'rganda qo'li qıtışat deydi quloq choymoyga. Hatta mesela şu Jirqalbek'in жақшынақай bajalari var ekan, Murat Mirza, Murqash, Aqjol jana Baqtibek degenlerdi qo'l chog'inin qo'shnosida chaqirib olalım, maestro. Алысты жақын қылған қыз болады, тамақты татты қылған тұз болады деп қояды. Мына жақшынақай қыздар бар екен, бажалардың башын біріктірген дағы шул қыздар ол өсептенеді қырғыздар. Келіңіздер қадірлі қонақтар, шу бажалардың дағы жақсы тілектерін ұғалы дағы қайрадан ойын зоққа көңіл бұрабыз. Сөз Мұрат Мырзада. Қол чағып қойыз. Ne de Jirqal günüde toygulasın şu baldarının yaşlılıklarında kızlarımız baktı olsun. Şu daima toylarda bir inşallah yaşlılıklarını versin. Toygulasın. Bayrak Jirqal toygulasın. Ulu kızlar geldin, ulu elden kız oldurursun. Gülmürekon baktı olsun. Bunday toylardan dalayın ötközgüler. Biz toyga gelip öğrenler. Şundan kuş gelip sizler, meyman da sizlerge de. Sizler kam söz söylüyor. Жақшы, бажаларың бар екен. Көрінген жерде тоқтатып алып, таза көп сөйлеген бажаларың бүгін аз сөз болып қалышты. Келіңіздер қадірлі қонақтар. Құр қол келмештір, солардың белектеріндегі қол чабының қоштасына қалып болалады. Рахмат. Жөніне келмепсіңерді бажалар. Tira, 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 ciucciariella, sta carettella, tirala tu. E suona, suona, suona campaniella, ma chi aspettava non c'è sta più. Tira, tira, tiro e ciucciariella, la strada, portami tu. Rahmat bacalar, xush kelipsizler sizler дағы. Sizler дағы той қылғанда Құда қаласа қызматты болабыз. Jirqal қызмат қарғанда біз дағы боламыз. Сөзсіз эле тамада музыкант кылбай жөн эле чакырып койсоңор биз деле барып ошо конверт бергибиз келип жүрөт көптөн бери. Тамаша. Баары эле айтат ушу тамадалар менен артисттер ушу тойлор болуп эле акчаны жеп атат деп коюшат, анан эмне деп ойлонуп калат экенсиң. Биз деле ушу элден акча жебейбиз. Эл жылкы жесе жылкы жейбиз, өгүз жесе өгүз жейбиз. Бирок эл кой жесе биз дайыма той дейбиз. Қолы бетімізде жуып жейбіз, кеде болмай қалса тоқ жейбіз, вообще болмай қалған болса кедерде соғып жейбіз біз. Шындай. Мысалы, акимнің кабинеті болса, машина шопырдың кабинеті болады екен. Соғыш батырдың кабинеті болса, кухня қатынның кабинеті болады екен. Мына қапшыған сарайлар, шындай ырчылардың, бейчілердің,
Bizge okşagan toy alıp bargan adamdardын kabineti bolat eken. Oşon үчүn hakimiyatка барсаңар, hakimдик алсаңар, машинеге отурсаңар, шопурдук алсаңар, согушка кирсеңер, батырдык алсаңар, кухняга кирсеңер, сөзсүз түрдө ошону алсаңар. Бүгүн келип калсаңар ушундай анча-мунча бизди угуп койсоңуздар жакшылуу болот деп эсептейбиз. Ушундай бир 100дей адам отурасыңар, 100дей адамдын дагы ойлору ар кыл болот экен. Мисалы бир алкоо адам ай сайын тиген айлыкты кааласа, жалкоо адам төбөдөн түшкөн байлыкты каалайт экен. Аттын сырын билген жоргону кааласа, байлыктын сырын билген болгонун каалайт экен. Коммерсант адам товарын өткөнүн каалайт, саран адам коноктун кеткенин каалайт дейбиз. Шундай тойдун сырын билгендер дайыма бийлегенди каалайт дегенде, бүгүнкү тоюбуз нени каалайт деген суроого мисалы бүгүнкү тоюбуз тилектин таажысын каалайт, белектин жакшысын каалайт, жадырап аткан таңды каалайт, жаркырап күйгөн шамды каалайт. Жаш жашты каалайт, дос досту каалайт дейбиз. Мына ушундай жыргалга окшогон инилерибиз, Гүлмирага окшогон келинчектерди каалайт деп койсок да болот экен. Сулуулар жигиттерди табууну каалайт, жамандар жакшы адамды табууну каалайт, бүгүнкү тойго келгендер алакандарыны чалууну каалайт деп коебуз. Эми жанатан бери айтып атсак, аялдар тууралуу эркектер өздөрүнчө ырдайы отурат да, биз кыйратып отабыз дегендей кылып. Bu erkekler kılat ekemiz bardıq nerseniçe. Şu sırtta жүргөндө köçödө кетип атканда жакшы эле сүйлөшөт экенбиз, бири-бирибизди карап бакырып, "Ey, Адилет, кандайдасыз? Жүрбөйсүңбү кафеге?" деп мындай жүздөшөбүз деп. Үйгө киргенде настроениябыз түшөт экен да биздин. Ушу эшикти аттаганда башталат экен ушундай. "Чай барбы? Балаң чыга калса, "Чын арака" деп мындай өзүм тоону томоруп келгенсип кирет экенбиз үйгөчү. Уже аялдын настроениясы наскига түшүп калат экен. İçesim içpeysim dastarkon salabay настроениясы. Эгер да ошол жолдогу настроение менен келсекчи, баары жакшы болот экен да. Үйгө киргенде мисалы балаң тосуп чыкса, "Айнанайын деп асманга ыргытып мындай, мына да сага мындай жакшына шоколаддарды алып келдим" десең эле, жеңелер кухнядан башымдай чыгарып, "Чай ичесизби? Келиңиз" деп мындай жакшына кылып патенкеңди алып дегенде өздөрү эле оңолуп калат экен жолуна түшүп. Индия элинде общем ажырашуу болбойт экен. Үйлөнгөн маалда балага мылтык подарка кылат экен да, кыздын пешенесине кызыл точка коюп берип коет экен. Кыз бала ошо корккон бойдон ажырашпай жашашат экен. Миллиардтаган эл болсо дагы ушул эркектери, аялдары бири-бири менен сый урматта жашашат экен. Эрте менен турганда настроениясы жакшы ойгонот экен. Күйөөсү дагы мындай үстүнө бир көйнөк, астына бир ак шым кийет экен дагы, же жалаң пут, же болбосо путуна бир нерсени илип алып, жөн кетпей жакшынакай кылып сүйлөп аялына дагычы Басанти, Джоли Кангина, Джоли Молия. Өздөрүнүн тилдери барбы? Кашнака кылып сүйлөп, "Ахала чиначи, чинахи, ахалаха" деп мындай жашнасы. "Доси досинарахи, досумун кызы берахи" деп мындай. Анан кеч келетканда да жоролорун айтып коет экен досторуначы. "Мен кеч келетканда жашнакай кылып артымдан бийлеп үйгө барабыз" деп мындай сүйлөшүп барат экен. Мисалы kim desek mesela mına cana jakşınakay biyledi, Murat aka özü. Şu toğdan iştep kelet atına dostlarını çakırıp şu toğdan işten adırdan da koyup şunda jakşınakay kılıyor biz işte Murat aka öz kelet at ko. Ana mesela. Biylet kutuğu vardı. Dostlarına arkada tiz olat bir cigir matasını alın. Elbadekka Hindustani daggi bachpan ay jiban hakke ese bulakabate hacay dese jingem zorga turganda aynekten başın çıkara kal iya etti mastikilay nastiki mimmalillahirey tarim mepel cümey matika hey de bana hepimize albabala agaya 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 albabala agaya जमाने आ गया आ गया आ गया
айтсак болот экен бизде. Просто ата тектери ушундай нерсени калтырган эмес да. Анан эртең саат туруп алгандан кийин ырдап жүрбөңүз анан жакшынакай болуп. Алма берсем колуңа деп. Айтат да кечээ тойдон кийин кичине суук тийип калыптыр эле. Биздикилер ошентип эле токтотуппуз бири-бирибизди. Анда эмесе кандырлуу коноктор дагы бир сүйлөй турган бир жакшынакай конокторубузду чакырып алайлы. Мына столдо ушу Токтогул досубуз баштаган 60 атыңарды, барыңыздарды билер өткөн жүрүңүздөр ушул столду жамаатыңыздар менен сөзгө жетелейбиз. Кол чабын коштолушуңар. Маэстро. Бер жагыраак. Раз. Мына жакшынакай болгон жамаатыбыз чыкты. Жанаттан бери жакшы отурушту булкулдабай. Азамат сөздөрүн даярдап дегенде. Анда эмесе аксакалдаштырып сөз бере беребиз. Сөз конокторубузда. Урматтуу досум Жыргал, Айшым Бирмира. Бул бүгүнкү болуп аткан тойго бүгүн болуп отурабыз. Şu балдардын ден соолуктары чың, өмүрлөрү узун, элине кызмат кылган, элинин оозунан түшпөгөн жигиттерден кыздардан болсун. Урматтуу коноктор, туш келипсиздер. Досум Жыргал, Айшым Бирмира бүгүнкү тойлор куттуу болсун. Дайым ошол тойлорго улана берсин. Балдарыңардын урматсызын көрүп, алпайдан бай-биче болуп, бактылуу өмүр сүргүлөр. Ушу калган келген конокторго чоң рахмат. Жакшы көңүл ачып кеттиңиздер. Урматтуу ушу бүгүнкү тойдун күбөлөрү Аяшыбыз Жыргал, досубуз Гүлмира. Дагы бир жолу бешик көңүл бек болсун. Жентек тоюңар менен, сүннөт тоюңар менен. Ушул кыздардын кызматын көргүлө, оолдун урматын көрүп, экөөңдүн кармашкан колуң эч ажырабасын. Ар дайым силердин ушу жакшы тойлоруңарга, жакшы күндөрүңөргө биз ошо ортоктош болуп жүрө берели. Эмне тилесиңер тилеген максатыңарга жеткиле, ойлогон оюңар иш кассын. Ошол менен бирге ушул жерде отурган меймандарды, сиздерде келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жыл ылайым жакшылыктын жылы болсун. Ушул жылы жетпеген тилектериңиздерге буюрса, кийин келирге ушу маймыл жылына жетиңиздер. Баарыңарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Ура! Ура! Дагы сүйлөй тургандар. Бактака сүйлөйсүз. Ошо сүйлөсүн. Кем? Аш, Түртөгөн Ашымдамы? Бүгүнкү тоюңарды куттуктайм. Балдарыңардын өмүрү узун болсун, өзүңөрдүн өмүрү узун болсун, узак жашагыла, жамандык көрбөгүлө. Ушундай тойлордун көбүндө жолугушуп жүрөлү. Ошондой эле баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Мына бүгүнкү Россия жеринде Краснодарский шаарынын жеринде келип туруп отурандарга сиздерге чоң рахмат. Мына акам менен жеңемди чын жүрөктөн куттуктайм. Жентек тоюңуз кут болсун, бардык жерге кум болсун. Мына бүгүн ала кандай алып келет Жыргал акам. Мына бүгүн ак калпакты кийип келет Жыргал акам. Балдардын мына балбагында жүрөгүн мына Манас атабыздай болуп ак калпакты кийип келсин Жыргал акам. Мына бүгүн келип келди ак көйнөк, мына бүгүн келип келди Жыргал көйнөк. Мына бүгүн алып келди ак тойлор. Мына бүгүн Курманжанда аткадай болуп, ак шейшек, ак көйнөк кийип турган менин жеңемди куттуктайбыз. Жентек тоюңуздар кут болсун, ар дайым бактылуу болуңуздар. Мына бүгүнкү куш келиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалп эле мырза келиңдер атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ичип жеген түшүп калат дейт, ойноп күлгөн эсте калат дейт. Арак ичкен алкаш эмес дейт, ичпей койгон мас эмес дейт. Ана эмесе келиңиздер, жалпарыңыздарды оттогон бийге чакырабыз. Молодец. Мындан кийин эч сүйлөгүм бар Гүлмирхан. Тамаша. Мындай кылабыз, көпчүлүгү келсиңер да, мындай мектепте деле болсо керек, армияга барганыңар болсо керек, налево дегенде бир жака бурулабыз да, туурабы?
Sol жаққа бұрыласыз. Қана месе нале ву deyince sol жаққа бұрыласыз. Анда месе жақсынақай қылып қаттарымыз менен белек бергенске маэстро. Қожамыз солдатыға. Ана айнаны береріңіздер. Қандырлы қонақтар шул азырқы шыққан жамааттың арасынан шул азырқы сөйлеген Улан деген жигитөз бір ырда берейін шул мен ұстауымдағылар тұрып биле берсін деп сұранып атат. Уландың шалын сындырбай не қып қойды дегенде бемір болсаңар ғой тұрбайсыңар ма? Ана mesela gelingizler жалып барыңыздар да ортаға биге чакырабыз. Келingizler базыр кылы айтып кеткен ичип жеген түшүп калат дейт, ойнап күлгөн эсте калат дейт. Келingizler алыскы жерде Россия халкында турган Краснодарский атында жүргөн тургундар кыргыздар барыңыздар келingizler. Қанымызда келдер барыңыздар. Yeah.